Spoti Swengere. Level. Madam Leo, where are they? Kuruabusoga, ni Chamazinga, ni Uganda, Yesebo, DJ Subulendongo, buli muntu chowo chiwe mu banga kuruabusoga ni Nachi Uganda. Let's go! Kulwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu Yesebo DJ kubolembo olundi Wadiko wano wendigano Yesebo chairman n'atolawo aida yakola kwa Kiswengere omwana gabene gamuleta kumwita kufeku mukategeerako mwidukira kyali okuna kudobozinga 18 mwawulira amateeka ga mudungu maga ulya bulungi bwe yabalobera okumana enkoko naye mwe najja okutuuka gaka Yesebo mbagayira ki nja okutuuka gaka bana Yesebo enkoko najaganda mu mulyango ngekoze ngesitwire ebyovu Yosebo eri enkoko eba n'ebyovu enkoko najaganda ngesitwire ki ebyovu alo kasi on your radio, on your TV, but you can cheer and spread the ayeza butinibwe nkomawo temukoze kimazi ntiki kale butikamba wayire Yesebo lero ndide na kirooto bada mupuliriza bulungi bada mwemba ile ndikuida Yesebo nalota ngoli kuida wano wene nga DPC wa wano Yesebo afunye mule kirowoozo Yesebo yakwati Swengere mu lwaine eno n'ekintu Yesebo geme mundu yino nimwe omulima na kyebulimpa mundolo Yesebo lwakubaka saliku Yesebo zena ngangeba mundu DPC jakuwaire ngangwa mu taxi ebaire mu amasasi sirikani kuwa yansi Odio muwulirize ekirooto buki ngogema bulungi ngangeba mundu n'amasasi gamu ngankokinge ngogwa mu taxi awo baada imwe mu kirooto taxi evuze speed Yesebo natuuka e Kampala kwentuuse e Kampala nabuza owa boda ne mundu yo ninayo okolaga ino Yesebo owa boda yankoba ate nakasero ndiyo ne mundu yo yanvuga yatuuse nakasero Yesebo mbaire nakatuuka tukugeti Yesebo omusirikale gwe twagaire oyo akwata otadde agati yasuze wano oli ne mundu yo ninayo nkokinge ekyo nakyogerera nakukuba
ye. Yongera mu kutubona. Yongera mu ku. Ugema mundu yo. Nabuzo wa boda. Yesebo. Nti entebo idiyo. Yamvuga speed n'atuuka Entebbe. Yesebo. Baada imwemba ile akatuuka Entebbe nti oline mundu yo owokugeti yangoba. Yesebo. Ati ngira ja direct alimu. Alimu na mawulire. Yesebo. Mwemba ile nakatuuka nti Yesebo. Mukiroto. Baada bino bya mukiroto. Oline mundu yo ndinayo nkokinge oyingira naigula wo mulyango oti asoso okuvaayo mukazi wa eki minister akanti ngevaayo ziratambo yaira kuki mubabali nayongerayo Yesebo. Oli mu kiroto nakuba kuna amaiso mbwene ku baana bagala nakola nti bana abalenzi baita kutwala natuusa eriso nalirinze eno awo nakola ono bwe buli bwire abonekavi sebo amaiso nagaiza ono kakati saba ndibairenga imeka ndibaire 3 aiza anabyeku kyoli kuba nti tanaba When freedom of suppression, opposition becomes opposition. Omusimba maiso bwendogere yadekanga yakoba ati swengere onomyeki oline mundu yo namujaku namukoba ati sirikama namukabwena namukuba kubawo ngagemye mundu mukiroto ndi mukiroto aye mundu jogemye ngempanda asebo ekwenda abantu balowooza nti kiroto lepo ngagemye mundu nti Yesebo. yafukamira yakwa ati nkukwe sente kanti kyenda sente do omusaadde omukulu oyo otusumbuiwe emyaka 4 namukoba tuwanike emikono ndi mukiroto Yesebo. ndi Entebbe yawanika emikono namugemya ku kisenge nti omusaadde omukulu oyo nakuba nti tukoningirire oline mundu ninayo nayo iruma ebigere 3 kirala bibiri engeri yokyusemu 3 nakuba nti buti leero luno wano olikola ki ndi mukiroto nti wano olikola ki ne mundu yo nina mundu weno nsinye mukindi ng'ekiroto nkiviireku bana mwebalene mwebalira okuwagira busoga wanu Yesebo. mujje mu nkuuka tobongoota gasatula Desemba mwebala okuwagira Swengere Yesebo. kino kankibiseewo abantu b'ebusoga muwulire pulezidenti abalamwisa era abenda ino Yesebo. abakobye ensonga y'akalulu mutakyusa era likola omukole ki DJ kase kubenoga abantu bano basanufu musula bulungi nze kimala ninjereva ekyo kimala Yes!